28 Şubat ayınlarının el aralık bayramını şu çocuklarını kutluktayız. Her bir aydan öz alınca damkıları, her bir yıldan öz alınca markaları, gülüm çaydan gülüm geçatları, kutlu olsun 8. markalar. Здравствуйте, уважаемые зрители, дорогие учителя! Сегодня мы вновь встретились в нашем праздничном зале, чтобы отметить первый весенний праздник. Праздник добра, света, жизни и любви.